CM Barim ka Khasils Autonomous District Council uba penyat sing CM ha ka Khadwei Terik Risau arjar arpusan ulalej ban pej ya ka film driver taxi ha Biju Cinema Shillong. Ban ai jingkershan ya u director bat kumjuru ya ka kenhun hi baro kawai. Habai keren badu hadin ba uladeb ban pej ya ka film uba penyat sing CM ulaong ba udab da kejingkemen ban yo ya ka lad ban wan sakhi bat ban pej ya ka ni ka film ka ba ai jingkai bad yo shibun kejing bentoy ulaong ba ka ni ka film ka ai jingkai bangi dei bon buram bat kenkor ya ka no ka kam ka ba ngi trai la ngilong tang ki driver taxi kinong nya Torres kinong bela mistri bat kiwei ru ki kam ki ba maki ki trai kini baro kidehi kakam. Kemudian juga simpan masuk berpau jingkemen, ya keba nganyo ban sakhi, ya ketika film banyo ban baik dalam kejong keman, hang ni hapo Shillong, hapo Biju Cinema Hall, keba kerteng driver taksi, bat jing long jong kanika film kebangayo ban sakhi tasi ka kalong ka jihikai nasi wa kalong ka jing bentoy ka bakraw kinong pe khamtam ye ka bangala ban shem daladi ka aji hikai yeki nong shong se ki parasamla ban ye balo ki priyo hapo kajela ko kali ngejungi ba nimdei ban nyu ben ya kanun no kakam bat ni David ban kenkor ya kanun no kakam ka ba ni tre ada kalong tang banginya taksi dadinya tourist dadi long kinong bela misteri dan long keke kamut kadehi kakam tekan ni ngai ikindiat ka keren pam kata ka balong ka jimentoy ya ki pai ba professional bakin sutu ba ni hab ban yang halak kejong kejan akan untuk komentar. Dan asupan I kumdai kerpang nak komentar i producer, but director, jonika film driver taksi, iba Kevin Kamalki, nak tadi noise komentar baru, iba itu, iba Un, iba Hilal, iba kiwe, iba kanem di bentuk tamantan, iba katakan jin kio haka company film hakari kasi kelanan